tubwataga issue gete maybe kuligia ya mere busy somewhere lakini zaidi ya yote tunashukuru Mungu sana kabisa. Right, otherwise tokote babutambika Nyasaye nomya chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere nomya obuya bwaye no bwa kale na kale nande bwanchani bwa metembu na kerengo na ende tebango bwanchani bwa Yesu borobo tambe utanyare wikeria by the way mete akobalio mugasa abantu bonse na ende bochietense otwirimbura abantu bonse reko chora na diano muronge osa eturumya osenyare betari gukwanira bonse kwa twirimbura ngatolikieni tuchiete sukuru tubwati masomo tari kuligirira ebyo Nyasaye bwana Nyasaye no bugukumya eli talia nelimo akuru ku Nyasaye. Right. Mbota maigaga mange sana asante sana kurukunganere Pastor Steve Pastor Steve gakure kanisa kurukunga isecha PG ya wantebinga kundani na rasomo rubelio asante sana Mungu anaru kurukunga barongo Moseti one of the senior taxi drivers mu chombo songo gaiga wantebinga ga king kwanelia batekeli bonsi na ende ntomere ngora ya bene go chia somo ga kamekenye bobara lakini tukulia mambia ntomera nase ensemeli ya motonto by the way gorono twalenge galia omekenye sobo mekenye bobara naro chomusubati nakurukunga Dr. Roslyn Nyakona timetu no mumayete kulikero kiuma yes na ajitaka tonyoralia tulikuwa na ushirika mzuri sana abali kibande mbare ngo abange abaralia kuri wasire radio chinde ne media house chinde kiri kama gazeti kiregento no balenge galia sobo amo na shukuru sana tena zaidi akego nkoru kuru borangi ya mono sana kongo so mujibo songo kama konyora bangwana giti babere bagokora boda bago totegerera sana buda bone gande shiwa nomba babegetere di bategereta magazeti kanyoro mungwana gurukunga enchome igago to kali round about ya no round about ya Keti ya Rech mate muno muntu kutiro cha blood bank na boy kon kanyoro yondo kurukunga Victor Luka akante bisobo gere nyanko yanko timetinga yanko ne yere kuchi gatire kuchi abro I guess so I think nyanya bali chache alafu nkole ro kabisa tuzasema gazeti madeni tu atavete tutaiti kwa goyi madeni tulima ya omusipati naro kurukunga Cynthia Ogasmall akurukunga Cynthia Ogasmall imati kosoka small ya kara ogake possibly awande bige kanga bana na wasikiliza vizuri sana amba wote tie ya masema kuruchinsemo cha Nairobi kinkwaneli my dad bichage nyango so na my mother Gladys bichage mbategerete mambia bono actually nanyora nkenda igali sabu nanyora mungu ngeto kukuna Gladys Nyamongo kurukenyo ni tu akanti anjita kutegera magazeti akanti konyoro kwa mangi asante napenda sana kusikiza magazeti Gladys Nyamongo asante maiga ikirega igeje maseya actually no mulima na okenye ni PG amante tinkwa maiga sana asante sana ngwana li pastor Isaac Akam asante sana tusame magazeti right kwa kwa gazeti mbwatani ya taifa leo mwanchomo tigarali chitariki chiga chikuru kunga irengeji chitariki kianda cy'umutinyu gatano na kabiri mu mwaka 2026 litikuliko kunga aramisi go se throwback Thursday igasa kuko nembate gazeti ya Daily Nation chitariki inkianda cy'umutinyu gatano na kabiri mu mwaka 2026 ikiwa ni Thursday TBT kero mundu abatumete TBT kero mundu abate TBT ya by the way yeah you're right ekubwatinga bracket kyo ogotoka nande mono chibichana chikoro kibya TBT ya teri manganoka nere ndaite kubwatuka lero tuwaroboga no manene sana tupatie headline ya the Daily Nation. Headline yembe gotabana ex Ibra boss tortured workers offer 96 million shillings. Umugano uyu niko muri kira sepeti ya kanene ya gatano asaba gotebana former boss wikyombekeli kolenga mafuta ya Ibra oyubo igo ole mubwatani Talita Group Limited ni company ya watu botutukanu sana ya gereta gacha guterendi gwemeremo nige gotebekana na nigabete gakobo uchirira
actually tebena okubawucherera abakoli emirimo bane abatebete nati babete bakwiba chibesa echiarenge 96 million bagaitu bakaba tortured bakamanya goteuba sarenda mali abonsipi ala director yakoro kuna Daniel Kipto no yo masi bali babete suspended kurwa sekyombeke ya IPRA asengencho yobotutukano bali bwateranetie amangana yo kuraga no so yamakuta go cha sinse ya Kenya kya bwata tubotutukano sana ngayo magano yo berata magano yumuri ka sepechi ya 4 ne ya 5 ento kyare kondo segeri kikengere gentoro likalawe nale kunora olikalawe kiagera ali enajite kweguno change konyora bonige change bono igane mochando monene kiagero muntu abwate bese nande boniga madeni tayo. In fact headline ya Taifa leo gego tebanga mvua ya pesa na miradi mvua ya pesa na miradi aiga toko kwane roba chorio bokebo chokolekana in fact next week if I'm not wrong I think next week bokolekana bokolekana on 16th of 26 I think yera pasa koba Thursday next week if I'm not wrong e campaign ye kegendrete bwane bintu byakolekanira igol karau byogo kumia ebijando cheke gabusio gebwate metungi echigas eterekirense hundreds and hundreds of gas cylinders igondo chaiga ebiroboto byemitumba byumoirense abantu bakoewa igondo cha bakemeito abantu bakoewa bono ntorakwanira bese ntorakwanira amagenderera ya serikali bono iga ya mwire gochakina gokora erikonye kwamete bono gebira gitabyonsi pino bire olkarau akorengana n'umugano yegerinde mo basago abantu babasago mbwata bobeke gotebanga ayonsi gago korekana elinde somega iga iwekana ngana kiego nini ili kuleta usawishi kwa wapiga kura wiki ijayo ulkalo actually ogosera ugali 500 na 1000 mubunge nale narogo kwana alia igora kwana tebono ogotebanga aseri tukelimo ga tumege asere tabantu chibesikuru kunga 1.2 million Kenya shillings 1.2 million yes nanda ine within locality ankego sine wodia ya mwento neki yani mubunge otumira oro na mission yo campaign elia omonto UDA akatumika 1 million plus 1.2 million inade ndei machiba sia chikutumika asobo cholyo asoko sera tu osera wuka we ali mungenale kana roche obwato telia goteba boniga abantu ebagachiro banywe chae mbako mwaka lakini boniga ebakumwaka nekemambi nabone umugondo lyo muntu akorera gas mugondo tago bono iga bantu mbayo narocho mosacho ndo goteba ngata na korra mungino for 3 days kiagera mikutane gokorekana botuko yani abantu ne satizo monta chiete najua inanishangaza sana but kero korremeka ngamne goja sakiri yao Eric ense ya Kenya tokoteba butambe nga etutagete koigerera democracy tutagete koruri bakagochia saba Kenya wakikura bataliko utantani wa influenced in any way yeli ndo montanya rekora magendero gochia segete ni ubabe tu wa kisiasa nga muntu getabu nga bone into abantu abakongura kini oyo twabeka inkia gochiokorra abantu abaiga mugano igora sepeji ya kabere ase gazeti ya Taifa leo ngane iwakwa na actually ya democracy ngwete ntoburo ngakwanite agiade antebetenye serikali umaskeruto ewenete ikirania magendero aliaganirie weke wento twara ngento kuna dictatorship ngoko beterelia no gutumeka chingo gutumeke kuba ya gutumeke kuba I like that iteme weekend Kenya yetu moja hii iga sepecha kabiri mbambuke tomugano ikuru yo mugende yo mugwe pick up
oyu imbugetie barai bari bukwamiria serikali omwaka 1991 1991 ringa kia ya 77 ekere serikali yabigete bikwaso lakini akaimukihe abarai ba opposition gochia segeti ya kamkunji. Actually ebiche inerorora se historical records chinse ya Kenya nyorete biche iyo mugano inanyorora samwe gaba tibiche yero ningi nyorete e pick up iyo igorali ndetakurukunga Kenneth Matiba ebwataka kondo gete hon speaker bujibusio onne bikonde gete bibirali igoro no ale akurukunga James Orengo igoro no alenga I think igitobu imanyara igoro no alenge kwigwa mwere pick up igoro pick up no alenge akimungano yakuru Charles Rubia bantu balenge bosyo sana suguma elinde nse ya Kenya nyare konyoro bosibuli bugutwale byame binge bono Monterebo ingi kyamo berete kitagashiri bugima bwaye nainde ento kigugumya ko etare 7 mwezi wa 7 igoro igendo kile coincidence. It was funny mugano actually no ole gazeti aona nyo ijana sana kina yo kumingeli menome gayo kukwaye igendo kira ta jetigo fulfill wekiranza tu no moske James Orengo kunyucha ya manera yani they forgot about him egyoka okay nabira nyarekane ekiagerense ko bangane pick up banyorete bagakombo aturando muri no true mba kwinyura nabura beto mwinyura because mwabwate either one on one connection no muntu tunabenga bono ranyore gali busonga igorine ekominyokia segete mo manyana to maitsobo ngai it is possible because I don't think onye barenge amo no mungwano yo gendetie pick up weye usenko mwe barenge ilikuwa ni mbaya sana beti ngasiti kumagwa mega yoko ruara yoko ruara ase miaka 15 mo egento kyagete agasiri kumagwa ikabwate miaka 50 nebere 75 years mugano yumurike sepechi ya kabira singa seti ya Daily Nation basega seti yego mugano inigora sepechi katatongira na maiga sepechi ya kabira ne bwato mugano Eric ngana kibono iga nabe kunyarikana munyo mane kolengana neke gambiro gai gabna kego teba nabe kunyarikana munyo mane mutari kogenda kanisa use mutari kogenda alio bantu bagatebire ngodisi squeeze yokenda service of registrar of marriages mwakoraniro bono kolengana ni kwerendeye kagicha muikirania machiko gete gai igoro yechista bakadi ne documents chiganirie naende moro kienga mwiwana nire mutagete kunyomana nabo moko gende geti usepale use yase hoteli mebagani mubwata ni kumoegwe a special marriage certificate yoko menyamo yoko chake nyomo actually umugano bimwe kuyo kwanda muri class page ya gatatu kizaga tebo nabo kolengana na lichi kelio bono kero munda mabwato possible bugo chokole nyangi egentekerene abwati mo chokolio obeke yes na ndemo bekolengana ne miakelie ganeri na mo kole nyangi we bono umanyete me tell you na that's why bonde tego kwana jikanisa especially bono regeza ke amashariti ya mange nkora rwandi jikanisa jinde chikomiti abasaya sana batetokora chinyangi tumete seri kona correct actually yonyege ntonkira ba saibo boire ni chinyangi kwa kanisa kie kanisa ngoko rume to baste suti lazima mu tuseme tu ukweli hapa suti kuikomogora uko rume baste suti na nengo muri pasha omoe basha ekere nyangi ekuri kwa mwebere ya kuri kire nyangi kwa na nelio ko mwebere ya simo mwekende turiko mwebere bosaigo igo turaragiri bantu every expenses maybe ngo mu rusyo rwo ya cyamo mu meeting nayo kugarabia uli ko chukubeta ni nyangi bone nere turaka nodisi ayomo nyene turagora zuti let us make it tiga toke kore kebera isi ucha saba sai go kore nyangi ya se kanisa because nebwate boy go mugusoye ni influence ucha saba saba bande onyege ntungira babasta bichikanisa barakore no go tumbeka yani batumbekiri bagari babwate okonya basai yes
lakini babe kama kani alipo peketa manga ali ngumu sana. Trust you me abasaye mbale bono iga batayigete gukora nyangi barenge kanisa umustari obosio abande sometimes kero kende bakuragirira gusana bali bagujikanisa ngo takoleta nyangi lakini kero kende aho boeta kachikwa kachisabu chi expense chons muntu timbu atika is nothing. I am telling you, I know of a person bono ero okorete nyangi ku police abantu kujando ni anyorere gasya kimo kiba ki loan bono ige muchandete bakabaita ine na mukaya senga nchi amadeni kurba okorete nyangi almost 10 years ago. Umuntu ngwenda ali kanisa onyumira takolti nyangi nire byabe suspended ku kanisa asa takolti nyangi ine discussion ni entambe sana na utaito chaka Eric because ile mujanu metole kanisa kiagera depending on which church matekele kanisa ni bwata bajika depending on which church is that kigambira bono ya kwanira ige kwana neno bakoro ziri jiko marriage stra nero teretege gaiga muganoni gora sepeji akavere boigo bali bonsi babwatu bakorobekana ritkolia 77 imemuchi Nairobi ne chinsemo chinde mbabwatu kituri gora so gwakani we fine kurwa sebigambiro asebabegetwe bono igo muraibwense bwegense gwetiri chikondire gaiga lietiri ne bunge ngaba bunge mubunga ise kwa parliament etamwe yemo abu ara agenda kana ende kaacha abwira ne parliament ngabona matuka yonse bono gakubwata ni kwa mabe legible kwa kanu pension ekiagera kwa kanu pension does move was serving for 10 years actually nara oro tunuburu mukire sepechi ine ya gatana gatatu I think ababunge ko machibale baba self nande ko comment pension babunge batete kweta kire bintu ga sana ikobone muntu 10 metino mokenyo kawaida yes kwa sababu taxpayers no bagwa kana chibesa tusonge mbele igega sepechi ne ya gatanda limo bumurike tomugano igoro y'abanyagitari chinas mbakorete igoro kurubekana gwikasa magacho yi ministry yobochenu asibono baganete goteba na bali ku permanent and pensionable mega ye contract yabo expire sitariki 30 cy'umutinywera etacheti ko ba renewed bonike bategete serikali bali kemeremu asenjira ya permanent na pensionable bade na rada banyagitari sana wakilia sana bategete serikali bali ke permanent and pensionable ntu akwane tayanga health sector ya health Kenya gega ni bwato muchando monene sana timeti kanki kera abera kinene gento kega netie discussion yene na gutwara abantu bari very serious bagore merema se ministry ya yabocheno otherwise we'll be having a lot of issues mugano rega sepeji yakane Eric abotebanga na kibono yachakire korokananga ebikundi biyoboke bago byabasubati yachakire korokana in fact gotebanga magenge ya wahuni wanawake yaongoza vurugu za siasa in fact bago focus igasomuka ndo ba focus tikeumbuge ntukiaba litkuli juma last week actually na watch video li nka watch I think abasubati bali balengali it is very shameful. It's a shame. Bana yani metenje tukulire video inkarwa musubati umuntu mmanema yakulitalige na shwali I think abantu mbwente kulire liengane na abagaka bakwirukanga nabwo bebiyombe aho byabagaka bagusigo se kansu chikanzo aho bachakire kokwana imenwe gutuma na iguru yegenteke ganto basa kubeka siasa samangana akorekana kimbuga by the way actually nche tunawente gotebangeli abagaka abagoteba na abagaka nche kibabe bagweruka abagaka because nchi bintu ngotegera bagukwana mbiri quad usi Elders Council was a council of elders bakakwane statement get naro cha bande bakubwatu ke statement get igoreko ekorabi sheria ya baria bwatege ndugete bakonye kultobojo obusubundi get what are we saying as a community onye ndirige ntubagwente kokonya gali nige ntubakoliye omorembe exactly tedi kukwanda mangana ale siasa mogwakano by the most yabande bagwakano chibese babayesoke bakwane baruji statement yo contradict statement gali obusibo bwabumba basoka. You know, sometimes in koro sasane kero tokoleta siasa se bintu bira very serious une bitoko kwanira umuntu manya akwete nande beruka na bomuna babagaka I don't know
asa mazikania manene abantu kuruchinsemo chiambere north ikabalirike kabagoteba nge transformer yarete twekere serikali yachagitio murubiri okurukunga last mile connectivity as chinsemejo naende gayaje tekairwa musunte imebale bone gasu ya speaking nomukatwa sepeji yakaraze gazeti ya tetelese yo yerete tamanyiri lakini imo kazogati aba bisabate bagazungura bakaenda Ikenya yetu na vimbwanga na kwambia bwana Iyo yatumike tukora magana siasa. Anyway. Tigairwa ngao bono. Umugabana we county ya Siaya uyibo igoroyo umurai wense Melia Linda Mwananchi. Igakotebaganga nacho kote masano rogongo rwa pwani ya Kenya ndo basagwa kira murai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto chikura in 2027. Sepechi yakatona kabirimba mureke tumugano ikoro ye wisara yechisemi baide igoro nchabwa tugete umubaro buliwa bantu bali bacho Swast University baide bagoteba bana 9000 bali qualified kogenda university kokora masoma sense ya degree bono mbachiti kwa price mangana degree bali bachiti kwa price mangana diploma say maybe technical institutions which I support 100%. Actually bagoteba baro unico kina again bagoteba nabono kiansile koleta kor cubuya. By the way, bono igere kingotebi. Bono ige skill, not just skill. Timati nakira tebe skill ya seke kusi. Yani egasi ya magoko. Egasi ya magoko no bumanyigete bo kolege ntugete. Skill nabono korosia cake for example, skill geta banda bange batabugati. Ya wakachirangi skill yo kobago sido korosia none plumbing ebintu budebi. Nyo kusone bikoroto. No electricity amagane stima nini those things pay a lot in the current world. Na nyone to muntu gete muntu igarendo mwegijana ngabuli tabunigali ngabuli nakiona yo legijana oro mokego gosone bikotagande iri serituko nabako so yeli litukelimo because the munda wetege kotogia koraki inyoro ya salike and you don't have an option lazimo so no makwendele sabali yao nanda umete lazimo so netari nati iga mo koden. Anyway, njabwa tuketugoro na cusps egoro na cusps bate wetanya aba kwemero chirfe meronge 5 barumba bright uchandonsi naroche KISII University ya 7000 lana 7000 and something naigasomo chirusongo. I think inafanya vizuri sana. Kurwase chise kondo chika Donald Trump gatabirenga chinkwana konya chia chakirego kolekana gatiense America monense ya Iran elinde gotema gutanga bombo chibwa berebo ko ene kiugatie chinse chibere niko chinkwana ichi naende chia tuomeiro na kigetale ekiagera ense Iran naende yachite gashambulia chikambi cy'abanajeshi bense America igento kiagaragalirie ense America sekerengo kigoromono aboigo katika gazeti yega binga Thursday bamurekereta magane chisemi naboigo Kiswahili lugha na fasihi asabaliki au bege Kiswahili bakulika igandoche uchambuzi w'ebitabu biri abana bagosoma naboigo igoro yo gutumeke Kiswahili asinsemo au naboigo na masakara ya matemunara roro World Cup kunyerere torere separately na Henry Gongera timetiko sinobwatikende igaiga eba mureketo mugana sepechi komigoro yensemiri alinda mwananchi na semiri opposition asaba tabona nsemeli kwa mire serikali gosobora iwa yo musike Dr. William Ruto nigo okubaikana kurachi kwenekiwa asinge ncho ile mwananchi baidengwa ndabale nseme yo ase chikuraka gachiko chikoba litukulia Thursday bondi bagotebana anda kenabira chikoleta okubaikana okone sana nseme kwa mire serikali singencho ensemeli linda mwananchi nkogendere ko campaign maybe mbatumburwaneli obo nensemeli opposition mbabwatna boborwaneli babo chatungoja tuone itakuwa nabaga mbamurike tumugano gaiga wensemeli ya orkalau asbaga baba menyi ku wensemeli babwente kwenyorera ebinte binoru korwa saba na siasa bagenda campaign ya chinsemecho tuingie dondo okay Eric igonta que tengo era sacro kunga mere Malindi Malindi iko pale pwani ya Kenya. Musubati yomo
Kinyamweya musubati yomo musubati uyo gale chinse chiga chia Buarabu musubati uyo belire gaiga Buarabu emyaka gwetani bere more than 7 years akore mirimo ya nyumba in one of the homesteads aiga Middle East musubati uyo eliara aiga ngumbu mache ngumbu azenze back home musubati omwaboko murumagega akanyomwa keranyomwa akagenda bwoye by this time 7 years chiko era oriakuru ngumbu oyonkaga bwata abana balenga abwata abana babere toira naso oyole ngumbu ekeroyo aberto ange miaka 5 etigalete birira ne Kenya kale Facebook ugakanyora musacho ndeiga okorokana biye sana bakona gukwana hi kuchati kugachaka nini ni chi video call yechi chi good night ne chi good morning yechi finally bakasoa in a relationship lakini batana kuomerana messenger online ya online mapenzi ya online bakangya ko confess ni bintu byo kumya online bakigaikira bakaigwana ng'ekerongo cha Kenya nayo kong'we ikuru airport naende karo twabere Nairobi amatukoro enabere iga bas inche ngwaka nendege kuru Nairobi toiruke pake eto yeli Mombasa kuru Mombasa toli negari baka Malindi totimoke mambia ya nariganirie kegenie kenene ntagetengo introduce sabantu baminto mbanya kuomera na face to face ngo introduce saba baibuli bane abana baminto bakumanye kurwabo bono na incho oro velie nchengi cheseino elinde tomanya kumanyanga na kitoko settle down matukane ngeira atara erangirane ngumbu egasi eri kritu koligaika umusubati yako cha Kenya akaline ndege akagua Jomo Kenyatta International Airport Nairobi akanyoro musaje oli no are no amukanyete tali monto mongao no oli babere bagukwana rere bakaji video call no are kapisale moyo nere bakajibichara ku muntu mera ya nere ga bakogoka maita bantu buna batana corona for long for almost 2 years you've been speaking to someone utera century yezimi makwani maita na waje na ji nyinga sana na bwata mangana manga ninje na sengo bwati yale na obwama te mubwate no monto yo na bogo determine the nature of a greeting moko enana akabera Nairobi amatukabere litukuri ya gatatu bakarina ndege musubati uri abwate bese 7 years kobera since taligento kiraisi gora bogo ya wase biria kabese gatanga bese abu Mombasa abu Malindi bakonyora magobani umuya bagotimoka mambi yaye bono naliye kegenie kebwente ko basobo musubati we ko eti musacho ye boutique rendo ko motima itabono ko kugendanka Tubi kenchira ketinta ke tubi ke zodiere gato genda enche nkogole binte bake bikoro to bwana ke lazima present so abo musubati y'abantu baganyere to musubati because mana komora for 7 years na ende kago jano muzani oyo ye on expectations my friend ye chireigoro chiema chibekira abantu baketalinye bali busy atmosphere ali mizuno chijabadirigo dioka agasikie kabekire kurwale mpaka mareta abantu bagwa Katara Bugari live bagani bareti ugako basiga alingo weka korume musubati igirere n'abantu bamushangirira bwaro minto karibu karakiri mogeni uri nenga yale torona kyako tata musajo yateka kurwega alielimbe eri kamini usiamini etao
nchukebe ngoyo no musacha wo musubati omwabuyo yomoke abangi nabagukura ngali tu liarule oyo kate musacha musubati omino moke oyo twagotete ochitaka nyomu bwate bakabana babiroso getase nesimu yaye no mokoyo etali mokoyo ye oyo tata kate mokoyo musubati yagakaze ambulance karangirwa nakamnyakiwa alikuya as we are speaking na maja asungeire Malindi nyagitali na nayo county nangetara tarakwana mugakore keraro musacho likaro chekentokeria igaonjorete gari erie kamotamikuru asari ekegenike gatena nabantu bakalichinga chindagira chiri bakateba chira chinchiko sareka musubati na maja asungeire taramanyanga ngikubwati kurwabo ekiagere beza tumikira so musacho for those 2 years na ako university na person yamanye tengo onero gochikonyomba munango cha Kenya. She doesn't know how to recover that money. Number 1, time plus money, because kunyora mwire time ya yons omwire chibesa go spend maybe nandi dia kumaka video call yangu mutumira lingi kende rosu wanjan what comes into your mind ekero gotega rumo ganoyo ama pension online tingo tagosina mapensi ara yekende. And before tara date umuntu online kara manyana nere maybe otaransa kumuiro mu manyise ino kara manyumu kara mo manya physically umuntu sobo nkai na kiale meda bakunyo umuntu tomeiti sobo tomeiti mamu abo tomeiti egesabukiabo anyoro sino muiyo nyomete so otara nyomu umuntu osimo transa como propose kucha sabe boli pamu manye oros chishere nini ntikitangani kara manya musumuntu yakuru musacho kia kuru nyomba kia kuru musacho urinde nkyura mukwanire oyo nelingangu nonte itamete mweso koyo tamo manyete no ekene pie kara ko nyomoyo iga iwete ngoyo mwabona arole ngumbu so mba manya ina ba ekene kira kimba manya ine kubanyana kuragwo no rumo chande online mapenzi online to kumanya umuntu ku date noluli. So kento kwate ba bunta kete koira kankelinga be careful muntu yo taranza ko invest even your feelings chonzi kujie zale karama manyanga ekene umuntu yo monta inginchukio le aina kiyo muntu ni tabana tino nyoro sino muidioko na bakunyo muntu ndimoko mani ako chanda so kumabwa kubonsi ako chanda pia ako chanda baide twara gore chidondo ga ikatarinke muntu bori akorera kabisa airport gali ngumuntu abere gutumira chibesa for the last 3 years wangire go show up ali metisi myali mteja itukako gwege ti Nairobi tabwati kenera asamira tia murusi orone bese ojaka ngete abana bali bale golf mbategerera tumona abana banyaroka bagwanireri tikatoba debiga emwanchete nseyu to just cross chibesa singenjo ubugima bwa bayire to ubugima bwa lingi Kenya boba migete bako bukabayira ali chinse chicha Middle East. Yes. Chinse chitiri mbo chiesa kero montako gendo. Montako gendo. Sana. Baide mechanda ba wetero. Otegera some stories y'abantu ali bago chandika sana. Umuntu ntabwo no time yo rest. Umuntu akorega cyokora atari gutimuka. Ekero wajira ali tiga konya kwayira mapenzi online. Iyo nyote to muntu osono muntu munyuma nere aikolenga ngakia ugali ni nchu Kenya diyo muntu takubura gosineba online toka muntu no mumanyete nainde ira time. Yes. To wanza kumwaganira mono ira time mwa sikumutume no HBS icho kwanza ura muomera face to face. I think point ya ajiribuya sana point ya ajiribuya sana lakini cyo kwanza kulitwa HBS kunyo gusiya kili HBS ika musubati yoro charamua kira kurira maja yazungeire aramu abona aja agende gutarira musubati uyo mwabamu ereso mugano yo wonzi na evidence nkiro chekira agendera senyomo yo musajo uyo moina mbrabono enyome yo mete bonte yeyo iteyo ekiage nonyo libono mwabona achiwanja mbrago tebona uyo otari muaminifu asenyome ini noma sana already watoto ni wawili pale lakini ndege nteke nengeli mapenzi online nye time to minyokera because no minyokena bokolera
Kweli sana. Ana kweli sana. Nakubaliana nawe. Abako bembeli by the way. Nakubaliana nawe kabisa. Wasonyo wakati numwe siko tumira jibesa. Wasonyo muro tumira jibesa nyo numuntu minu mo tumira jibesa. Obet jibja jya. Matende chere. Sa song msimi ya dare by the way go chira sana numugano yi. Kuko buginde ke after to kuregiswoti. Enyore gazeti ya Taifa Leo mwanchumo hotegeri bwe manyamanga muri kiraro ritu kulia leo. Enyore gazeti ya Daily Nation mwanchumo hotegeri mambia bono manyiyo mana yanda century. Henry Gongera injwango gaiga elinde toso ase chigosoli mwanchumo hotegeri ligega sensemo ya chigosoli ni manyetenga na mange sana. Tro chikumulekera gaiga mambia bono kubatikana na World Cup yege ndrete ya maseja mo kuruwa sensi ya Canada na boigo nsi ya America na nsi ya Mexico. Gongera. Yes. Wacha tuingie kwanza uwanjani kirasmi. Yo. Haya. Santa. Wajua tumeingia quarter final bwana. Bana neji quarter final tora lakini nje ndara swage sigeti. No masana. Na gumu kukwandira ma pension ni teke ya monjuti. Judia. Sometimes na bakobe yeke because kerubate biro you take time. Talionsi you take time. You take time to kumanya umuntu. Correct. Ikagara abakorna bangisiko gege ken. But inchige tunari kwebule ase edonde yega. Maranga ngoraga abasubati mbanjiti yani i familia nabo bado nyene ngo yibikira egaiga mbaferite some part because kero mwanyo rengo umuntu gete bantu kyabo familia y'abasubati because onye musubati minoso kirugucha sigete bikumanye ngaho yamoko yone kamumanya hapa na pale itakuwaje na wanyoko ngumbu tumanyitima yamangana imagine ndaje dukomanya tume tinonye bicha mtu ameolewa na mtu ayetumanyeti it means sometimes if family yako ruko jerigirgucha subuime ngekene no nyoko igwana nagete gutaye because togonte inga ninyome mu murumi ntabe tamanya na bakale ngumbu musubati nyome nabagwendera tamanya because it's part of my family nabera abako ngusana kubuli musubati umino ngandumere bije musajo yani uko post como post Ebona abu ase posting mono no kwa letters abu ase posting mono italingira asumutomere abo kora mo post random liga ka yebi cha muri gwaka ka family ngero moye ka tobe one profile di tata igo musajo you probably unless nyetatageti nari nyetatageti bono nyokunyo medi nyotatageti hakana akabije family ngo kujimura azigite muabika iga onyo rumuntu sheire no ndiri no kumuganirie part digging tugite kamuje kagete ngo koreka nakire bakera n'abantu babwate ngento no bwate ibire bali ganiti yali catering video na kadarika onye bakorite nyanki akwambia bana batrende this guy bwana anyway asasa mega serge chiko sana bagosori toko teba butambe ngekero mupira beiro muliro kabisa jamani lazima koke benkenduka iga koko baridi lazima iwe pale kwa meza bwana sino manyetenga nere go trumbu kyo mabere nabona kartoligereti chikota final my friend tobasa go aso kuligera mupira tobote sode kuranje wacha iwe kwamba wakati game inakuwa moto bana lazima koki iwe baridi na botambe toka tebe mategelinga brigadier umuntu kuwocha umupira wikaje ugwocha nabasani nari ugwansa mono yes karo kuwocha umuntu musani are muruko ore France mu ikaransa mesa mu kuwocha mubege takanyamaka ino choma gaiga snacks no chire esode ngendu ya koki rako weda tirikubura igiagarnere go turumbuke amaberere umupira ugega ni go kubu mwansu saidi kabisa abone gentungire barentere gege company ya Coca-Cola tokugendera go tebe mategelika litukuna ke challenge nabo kuwocha umupira ugegonya orenga feelings inchiro ro heartbreaks emotions inchiro ro ugo chengira kawaida ngwanya kuboreka rumuntu anyonsirie gore lakini bono ase challenge manyekana tabna ferit all challenge nabo ko nyarko bogo kwebwere biyego murabono chiribusa tuweka chirwe 20 ase iki yes na chibese chikugo chirosu gwetera senseme yego yukwelike litangani asumtandao Coca-Cola football.com/Kenya karwa koringa nchengabuna yaga fomu ngaro roga bugwichuri ende kobe member kubeka your details na linyo kogo chikobu mubui company ya Coca-Cola go kwemera buya emayego ko award na bali bakonyora top 2 content creators ase content ase challenge ya Ferit all challenge yes niko bakonyora ATV ya hisense ya 43 inches babiri kero yo makonyo ekurukunga Ferit challenge echinga kichiroko post kawaida manyeta sensemo ya TikTok na bwo Instagram wikotaje company ya Coca-Cola nali bararenda ki umuntu yegana ake challenge to ake challenge yigo celebrate tabwate sode ngendu ya Coca ero wiketuke
kogo sibaga iga gokorokia emotions pale egoriko yanyure kogo chengerana kadari kakati breaks emotions hopes serioso semerting egoringo nyure kobwate soda ngendo ya coke mambo na kwa sambamba kabisa chinga kitogo tabaga iga one more coke for the game moto coke baridi. Alright, leo kuna mechi tano lero tata no yebuse kale lero ekuimuka kweli saa waro tata nki Argentina yako Egypt ya gongera aje kiekeli wana ingichi timu cha Afrika toko karuruga lakini tata manya last minute chiteka ikomi chomwele ekonginyoli Senegal na Belgium chiteka isatu chomwele but rende sometimes ngoja nara aligeringa andake chikoche chitano chichiko to fail into ebuna ba Africa na ba wake up panic because njibona brigadier orante bi timu ile 2-0 ababalige ti ne babarosira akiturukurusa bagosori bari ngibinge nchomo natinga G-Star turukurusa G-Star na jiye korokana gaiga andake amugosana ruri kuri kwa Hassan bwe timu yega ya Egypt alego turumbo kamega ocha ko defend na kipata mpira nkwara abagosori ba Argentina pressure nki ale kumukunera akamugusa sasa mtu alileta omungwana alendete no kabachoka kwa ruete because bar bagatumye wingi nyo bagasingirira sana muntu uri kubajanda tayo muntu uri kubajanda tayo bona no tugweza bakanyalike bao bagwete taiga kidogo wakawapiga hata kama Misri bagataba ibere twegosorieri mbere tekina se koti temenye tinga itakuaje because wikakigambu bairere uchikota final chitara chaka ikina kilinge bikira se koti ni pana tungoje tuone mambo sana. So usiku wa leo ntubwatese ya France amonense ya Morocco sisi sana chabo tukase kota final tumetinga rero ngajiko jorora na ndi timu kiyajore nchirasi mambe town nonye timu ya Africa kero ronche no mu France nchino mondongo support ya timu ya France kurukale hano juro Africa na ya moyo ketiga tamabere ngetago sadly nankaraseta tinka geretiko se Morocco nebwe France njena go record ya baridi ore jare soda ngidi dada igaso ko wocheli ere kingo wocho na basade ke kabisa ile mangana ko bye kimana ndo wanu basani abaga nonyana na bako andase challenge by the way na bako ero set best in 1 week ase challenge manyaka tabuna feel it all challenge ngaini sana wikure likia sense milium mtandao coca-colafootball.com/Kenya ndio kerwa koringe njengumi na form werega bwo ero straight forward by the way enkesano yani ukobeka your details simbe number yawe yesimi mukora ne intebike gotu omanye kwira na SMS ya TikTok upload video yego kobwate sode ngendu ya koko go konywa arafu emotion so go chengera kuri go muntu ria tugutire usine penalty gwetwe kama goko mutu kwa buri ungie ka kora red card yaga ne iri nini na kadarika ka video bunako obeka TikTok obeka SMS Instagram nechinga cyo go post onyorogo taje company ya Coca-Cola at the same time utumie hashtag mnabona all the feeds hashtag Coca-Cola na bugo hashtag FIFA World Cup chinga kichigo ogobeke content ya gasense mejiga yumtandao wiki ya maga kwera ingana bakonyana ki kwa abiri gati ababuyi baligega bakwebwira chakra chirububere wika chirubu emeronge chirubu satu wika chirubu emeronge bire by the way 3000 to 20000 at the same time na bogo iga okwebwira omategera libwenka yumugusige to kamanyakana tibuna tugukwanira iga native ya hisense ya 43 inches pale ngaini sana ejunere kone kelinga na henko bure umubuyi asense meju for top 2 content creators. Alright, one more cock for the game moto cock baridi buja kabisa utangaza muri mubiro iraro tutaileta moja kwa moja ntoko moja France Morocco France naipendanga sana but ekerongo tamakuligiri kwa football fanatic na football analyst kene awa wili walipatana hata World Cup ya mwisho siga kagichi semifinali na ende mba umiranete Morocco na France ya Qatar mbemeranete na wakati wa France ikaipiga Morocco 2 mtungi agaswa sema yechi finali karobe meranete na Argentina na leo wanapatana yani hii ni back to back bakwemerana for the second time World Cup ugaiga na inda sensemo ya knockout stages na rorege gachitimu chikwemerana back to back batirende talinge yabangire kiagara korkugwetuma kwako na mu kwemerana igo so watapatana timetinga enza Morocco ne chiko kore revenge because it's the only African team so far out of 10 chiricha so World Cup etigalete ara France na finalist mbametega iga
weka beto mbwata attacking intindi sana akina Mbappe akina Olise akina Dembele na bange baroro natamani sana France na ndio mera na Argentina se final. Final. Yeah. Torre na ile unajua finali ya Rust ilipigwa mpaka extra time mpaka penalty. Ilipigwa mpaka penalty man. Chugo lijali kujuchinge mpaka manta mpaka gertenge finali na bako ndenge nchinga. Igoro mpira ratwale liberera. Mpira ratwale liberera na mapema sana litkolia ankyo. Ntoto alengo yoga igayeti timu yensi ya Belgium bago yensi ya Spain pia asiga kichi quarter final Spain na Belgium. Pia nengo yoto ralente ya maso matigre libwenka yo Spain na Belgium. Kesho asubuhi saa ngapi? Hiyo itakuwa kitu saa 5 pale. Alafu mtoto alensi ya England tarehe 12 saa 6 usiku. Yura bichuma pili saa 6 usiku bakagosori nensi ya Norway and from 10 mtoto alensi egiga atugukwanira ya Switzerland na Argentina. Yugo mipire yigane bwate tensi mu rubunda ali kene na nigegenderete ko bimyansu by the way kenda sidukende yose yagera ngina asure wenyo reso dengendu ya koko turumboke maberera ko gotioterelie ese agura bona whatever France mimi niko team France chemeke bencha cha by the way takuwa napiga pale bwana ne chisore chemeke benchi roro na bako nyoranga kwenyore irebiri isatu na ndo abasani bago bali mukurigera na baro mubegete nyama choma SMS mubegete agasinaki akega SMS kero mukurigera kero mugo chengra subuamo ekegero mupi esodero nigego keya amaberera ne hajire koranga abantu baroro no tema kubakanya tato batinga akyumpina bole batabambali gukanyeka mupira na bwate feelings ekirego rakine koroko mwesode kendu ya kokiruru zite ase fridge by the way ko babya sana so nabokuwa ogochi stock ase fridge nyoko ko uligera limupira ko linyombo ligera ne familia yako bado inakuwa tamtena sana gari ekagara umupira oro nigo ugotira amaberera ne kara gutira bona kichi quarter finali ne kigaiga amaberera ngo keare na bado timu besa kwebuna basa mugo wekara mura sensemeli mtandao ngo ase challenge yembo ukigimanyika na Firit All arafu ajumanye gwa upload video ya semeli ya TikTok pale na at the same time wonyarako bago kabagati ababuyi bari bakwebwera go chakarakiri buse tugwikakirwe 20 asensema yiga ya Firit All challenge ase company ya Coca-Cola balentri na by the way bad bari asensema ya Instagram you can do the same thing lakini kama mogo post timu bago tag ya company ya Coca-Cola na bigo mutumie hashtag mnabona all the fields hashtag Coca-Cola hashtag FIFA World Cup gaiga wichole form asensema ya Coca-Cola football.com/Kenya game moto Coke baridi ndo hiyo gongera tumanye tinga World Cup yegantu tinga kwa direct top scorer kerongo kora so far chigoli chenyure last World Cup Brigadier Lionel Messi alikuwa na magoli 7 ase imineno bionse bya World Cup rero Lionel Messi abwati chigoli sana isato ase imineno 5 mbona turi quarter final so kunawezekana anaweza ongeza na ekiriko nyorino Messi oyojiga otugutira ci penalty bire so fange kwa na mabao 10 yani aritogote ba trist by the way yako gera ci penalty cicanganye te Messi sana so World Cup we na ando azugo toma itesemwe ndo cyo kwarode chamo canganyire sana agatuguta na Austria ego kipe kabwata tesemwe na Egypt na ego kipe kabwata igo chamo canganyire sana si mbona rakiba batanga penalty njiri chama nyene so Kylian Mbappe abwate chigoli sana na ibere Erling Haaland abwate chigoli sana ibere Harry Kane abwate chigoli sana yamo Harry Kane bado ni England na bado chitimu chigato kukwandira top scorer chiga bado nchira sama amereni yiga France ne roro England ne roro Argentina ne roro na Norway ne roro chatungoje tuone hasi ngongu sana haya yote yakitendeka ene kinobwate soda ngendu ya Coke by the way ekiagara bona kuchikuota final nume yatenga nali mupira uliga woga tomolero sana so to baziko twa yasoko wocha mupira asoko ligero mupira zinyumba ayene kige wetra seduke ende yonsiranga na sole sigios kikeni yonsikiranga na soro nyore soda ngendu ya Coke aicharish ne rede by the way kugechere ngendu ya Coke yali igiga kwa refreshment iliga karugo siba kabisa akoletere mood y'umupira kwira na kuligero mupira ekiagara mupira yo naboko tikako jirigirete kai 10 ekiagara mogasori tugutirose ne penalty toirose red card moitirose ne chigulisa to nini na kadarika but kone jingo kuwocho mupira yo bakoere erekiro bwate soda ngendu ya Coke ega
kabisa ekiagaranero ego korentra great refreshment iga kabisa nabo igo keya amaberera asenchire ndunje kabisa keruto ko genda no mangana yiga abasayi botambe brigadier wikatuba inginchi bako rosiri chibese gwitira sese mu tandao nabo nyo Coca-Cola balentire challenge yiga yoko kwa wocha karakiri buza to mpaka 20,000 in 1 week ngikuta soera tato kwa bwate smartphone ya mwanje to mupira egenteke very transparent ndio I post tag Coca-Cola yes tumia chi hashtag unabona all the fields iga Coca-Cola hashtag iga FIFA World Cup yes ekerwa korega nabo gwichiriri tangani wikure ichore ka form asensemeli ya coca-colafootball.com/Kenya ahukuri kaigoga ndangari bakwira se form yuguchuri straight forward eyiga no kubika your details ikiagara karo content yako ganda fairo tali TikTok yabago cyo gukurige bakwira na se form eyiga gwichuriti banyoro your details bamanye koko contact bagatena ki kwebwirire TV kwebwirire chibasinganiga simple ikiagara gaigaro wika abantu bebwirire challenge kego kwanje to mupira ngo chengiruri guri yanyure kubwate sode yagingendu ya kok pale inkyo tabikiraga feed yaga kegesemo ya TikTok na bigo Instagram pale alafu pia onyorenga kwabere omubwi asinchira endonje kabisa sofa musiacho nyuma one more cock for the game motto cock baridi sereke gakiagre tante eye nkisi FM enka yomugusi ebirengo bye 94 enuguteyemo